Narababwiye after banga anaza banga. Uyu bamwita Rocky Kimomo ngira ngo nabatamuzi, ndaje mbahe inkuru itariho ivumbi. MJ tutarajya kure, reka banze wumve aho inkuru iri guturuka, nanjye mutaza kumfungira channel. Abantu benshi mwakomeze kwibaza cyane impamvu Rocky Kimomo yagaragaye mu mihanda ya USA cyangwa se impamvu bari kuvuga yuko yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko rero uyu Rocky Kimomo niwe uko amaze gufungirwa cano na perezida wa Kongo Tshisekedi. Rocky Kimomo yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo nuko rero uyu Rocky Kimomo niwe uko amaze gufungirwa cano na perezida wa Kongo Tshisekedi. Rocky Kimomo yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bagire byinshi bamufasha kumugarura cano yiwe. Nuko kandi uyu Tshisekedi atanze akayabo k'amadolari menshi cyane kugira ngo zimwe muri cano zabashe gukwirakwiza amakuru ya M23 uburyo igihe yafataga agace nyine ka Goma. Narababwiye ngo after banga anaza banga, this is MJ Lion challenge. Iyi nkuru ntabwo ariyo mbivuze mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri. Kubera iki? Ubundi sikamu aho zatereye ntukajye wemera ikintu cyose ubonye ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru niba ari ukuri, Rocky Kimomo we ku mbuga zigiye zitandukanye araza kubigaragaza niba koko YouTube channel ye barayifunze. Ariko ubu tuvugana iyi video y'ingiyi turi kureba ahangaha, nujya ku rubuga rwa YouTube uraza kuyisangaho nta gihe imazeho, wasanga yaragiye hanze muri Amerika mu zindi, dore ko uyu mugabo ameze kuba icyamamare ndetse akaba ari umwe uvuga rikijyana. Nje icyo nagusaba ni ugukanda subscribe kuri aya makuru mba nguhaye, nzi neza ko ariyo. Ntabwo umuntu nk'uyu nguyu w'umu YouTubers wajya kwifata ngo urubuga rwe bararutsibye kandi afite imbuga nyinshi cyane yakabigaragajeho. Iyo makuru ni ibihuha bro.